Amerikamiut nunanut allanut ministeriata Antony Blinken nunatsinniinnera pillugu immikkut ittumik tassa toqqaannartumik ааллагаатитсинерруп ааппаа ааллартиппоқ исигиннаарлуарisi раатиуккуллут тусарнаарлуарisi маани студиами никорфақатигаара тасса Lars Emil Johansen аама Sara Olsvig Danmarkimiit пеқатигиссаварпут тассуугу кагерлуссуармиит ааккуилланнип ханкаариани тас 1645 наалаккерсуиссуилиттаассуат мутсипооруп игед нунанут алланут наалаккерсуисоқ Philip Broberg USA nunanut allanut ministeriat Antony Blinken Danmarkip nunanut allanut ministeriat Jeppe Kofod peqatigaluit tusagassiortunik katersortinissaat toqqaannartumik aallakaatissаарput tusagassiortunik katersortitinertuluttut ingerlanneqartussaammat koineertuukkut toqqaannartumik kalaallisut nutsigaq malinnaaffigisinnaavarssi kalaallisut nutternera raatiukkut aallakaatinneqassaaq siullermik Lars Emil Johansen tikilluarit тассуугу тас нунаппингассут атаатсимоорлутик тусагассиортун катерсортитсаpput саққуммииниссаанни суут илимагисиннаавагут qulorningiluinerpoq nunatta силлиманиарникку иллерсорнисак пингаавутеқарнаа оқулусуанеқассоқ аам qulorningiluinerpoq силанаа аллунгуаартарнаа тунгасими нунатсинни паасиссутиссат калерсорнеқарсинаасу эққартунеқарумаарту кисиан уна ма пингаарнерпаа туллуунни такутинеқарсина уқаатинеқарсинаавоқ уусаа туна аллан министериата калаалнатсиннииннера нунатсинниу налаккерсуусулиттаасуун тикиллооққунеқарнера нунатсинниу нуна аллан министериами таалу Danmarkip нуна аллан министерия пақатигалуит атаатсимақатигииннерат силарсуармиоқатигин тамал налунаарнеруоқ уусаа калаалнаат qaнимут сулеқатигорусуккаа такутитсинеру таан пингаартуруссуақ аами сумаарпуга сорпассуи тамам атаатик ааққиннеқарнавиангиллат нанаақутакунаат ааппаат аффаат нанаақут орна ааппа авиллу ингерланераани кисиан ааллартиниссаа таассоқ сулеқатигини илимагаа имаа сулеқатигиннисқану ингерлассанерс таан оқулусуанеқассо тассаққуммиуссинеранни исумақатигиссуммик наатсорсуутеқассаагут исмаапуисмаатигиссум аннерторуусам соорлу форсаарсаартали инаалтэрсимерс аторуннаассерс нутаами таамааттами наатторсуутеқарсинаангилагут кисиан исмааппуга исмақатигиссутеқартоқассаппа таава сулеқатигиннеру қану исиккоқарниссаа қанерла аллартинниссаа ингерлаққиннери исмақатигинниарна оқалоқатигиннеққану ингерлаққиссанерс таан исмақатигиссинеқарниссаа маас илиманарлуарсинаау илли qanu eqqoriarsinnaavиук тикераартоқарнерпуну натсин таам писсаанеқартигиссумик qanu isumaqarpa тасси исумақарпут нуларпут аваққунеқарсиннаавинаартоқ исситтуми пинерн исситтулангусааннеқ эққартунеқартиллуила мааннамут руслаан уисаалу аннеруниутут иссимаппут ила руслаанни сакутоқарфиппассуали қангали инугерутерерникут аторуннаарерникут атулерсеққит иортормаит сипериа синериаани таа уисаа пааманнак такусиккусуппаа аама уагут мааниппуут пилуффиммигиннангилагут аама калаалнаат наалаккерсуисуи тикиллуит оқолоратигаагут таатимеқатигаагут икингутигаагут сумаарпуга таан оқаарту пингаутеқарторуссуус арлаанник калааллит нунаат писсарсиақарниссаа наатсорсуутеқассаагут тассамугасиннерулаар пингаартуми эққарсаатигалугу нунатсин илуақутаасумик аамила иллуутугааннаан илуақутаасумик исумақатигиссоқарторниссаа илиманангила тасс америккамиун илуақутаасоруйссуу ассерсуутилу питуффик кисиан аами исумақарпуга сакутооқарниккут аннертиассагуник кагерлуссуа сиорнатилу сакутооқарфиорерсмус маасинаа сакутооқарфингоққинниссаа оқолоқатигиссинеқарсинаас иммақалу сакутооқарнерму тунгасут кагилингуанингаан нумну неқарсимасут каарлусо макатерсорнеқарсинаанаат нелуа оқолусонеқарсинаасин илимагинеқарсинаасилагаат утерфиэққиссаватсигит тасса исигиннаарутиккут тоққааннартуми аама аттавеқарфигаарпут Sara Olsvig тасса Danmarkимингаанник пеқатаавоқ Sara иллит иммиккут илисиматусаатигиват нунатсинниит нунатта аваммут qanu attavеқарнера
at erniinnanguar tastusaasiortun katersortitinermi illaam apererusuppakit saqqummiinermi suut ilimagineqarsinnaappat. Hvis immaasiullerm soorunami Amerikannuut nalakkersuisortaavisa kalaasinaamimmarnerat toqqammageqarpo naat Amerikannuut nalakkersuisuisissimiili presidentiassimiiliat kalaasinaam pisuaannikkumassul oqaraartuuteqarsimanera ukulumasakka issittugut New York issinninnayuut qanittattorniartugut imatut pisiariakullumannik natik isali suleqatiginnissut qanittattorumalertik uqutiarpaat uani kalaasinaamiqarnimmini kisiannili tassunga peqqutaaqataavoq Amerikkarmuut kalaallinnunaat nunarput geografiskimik inissisimanera astorioriussua pungaartimmassuk arlaatigut akuuffigissalltugu тассами нунарсуаққивиараанни калаассинаат америккаппуллаангиллу акорнанниппо аамалу мисиилеққарсаатигалу иллерсорниссамут ааққиссууссаатиманерат америккарниут тассунга калаассинаа питуффиарпутингалугу пингаарусқартуиннарпуни миссисимаво тамаамат агуниагаатсиуллер тассааво калаассинааннут нагиттуми намминнер ситтиманиарнертик эққарсаатигалугу аттавеқарсуарниссартик тааналу das pinitsoorati naalakkerfuusooqatiginnissамут исумаqa kullugu tupingusuummilaarsimassapпут тассанни ганскисут аллассимавоқ демилитарисеерissasоқ калааллинунаат калааллисуани саккулерсорфиуссангиттор калааллинаат уналуу qaasер демилитарисееринги тулуттут имапаасисассаавоқ саккутооқарфиит саккутууллу тамарми пиарнеқассасут таамаамат америккармиу пингитсооратик паасерусуссимассаваат таманнақанорпиа паасисассаанерсо тассами намминнер иллерсорниссаминнут калааллинунаат сули аторфиссақартиппаат таан эққалаариарутсигу америккамиут тас нунатсинни исситтуми саккутооқарниккут нукитторсаассаллуни оқариарторнера наалаккерсуисооқатигиллу исумақатиисутаан аллаққасоортас саккутооқарф тассам саккулерсорфиуссангитсоқ нунарпут таак апорааппут наалаккерсуисут таан агуниагааллу апорааннерат саккутооқарниккут аннертусаасоқассап USA-мингаанни саккутооқангитсоорсинаагамик қану таманна паасисариақарами мааннаккорпиа илиманангиллуиннарпоқ америккармиу калаассинаани саккутооқарфеқаруннаассасут кисианни 2004-ами игаликуми исмақатигиссу аққутигалуу калаассинаата намминер пиумасариникууа сули аннертунерусумик саккутооқарфеқа никкут америккамиут нунатсинни атуиссангиттут апереққааратик таамаамаллу аама наалаккерсуисунингаани массаккут инатсисартунииллу исуммерфиссат пингаарутилеруйуссуит илааттассаавоқ америккармиу массакку апериссагалуарпата саккутооқарфитти қаққарниккут сули аннертунерусум питуффимингаани пеқалиссаллутик аторфисақартистиллугу таамаалиоққусаассанерлутик таава калааллина ерсеққиссумик исуммертариақарпоқ тассунгалу аама имма илангуллуу таанеқарсинаавоқ таанскит иллерсорниссамут калааллинаан сулиақарнерат иннуттаасу атугааннут самминеруго аамалу массаккут таан folketingimi 1,5 milliard корууни налинганут калааллинаан наккутиллиинерунissамик анингаасалиисиманер таанна налингиннаасуми нунарсуармиоқати акорнанни саккулерсорнерунертут исигинеқангила америккармиулли таанскит таарсиссаппатигит таава пингитсоорани саккулерсорнерунертут исигинеқассоо таамаамат наалаккерсуисооқатигиит исумақатигиссутиминни саккулерсорфиунгинниссами қуқаасеқарнерат таанскисул демилитарисееринissами қуқаасеқарнерат таан канорпиа паасисассаанерсо америккармиунуллу каниллатторнеқ аамсаккутооқарнер неққарсаатигалугу канор ингерланнеқассанерсо мианереққиннаартумик иммаа ингерланнеқартариақартут таасариақарпу тас нунатсиннаалаккерсуисут каноқ акиссутеқарнissaа тассун тунгатиллуу илимагиссаварпут нэрнартуа таанна аама имаакками калааллинаанни мааннамут авамму саққумиунеқарсимасуник сули такунгилангут исситтумут калааллинаат наммини периусиссиаа ималуунни иллерсорниссаккут силлиманиарниккут политиккик илуани калааллинаат намминер периусиссиаа
politikkiiluunni suliassataakkuа naalangaaffiup ataaniittuummata imalun ataaniittuutinneqartarmata kalaalnaa sulimaangatikissimарпасингила намминеқ исуммерфигиссаллугит таамаамаллу qanorpia oqariartuuteqarniarners nalunarpoq kisian pitsaasuussangaluarpoq kalaalnaa nammineq periusissiortuuppat issittume qanu inissisimaqosunnerluni иллерсорниссаккут силlimaniarnikкул аам qalu inissisimaqosunnerluni таавалу исуммерсорнери тааккуассиаммасиссум инатсисартуни аам тоққамавилингааллуартумик эққартторнеқарлуангаасимасуниллу иниссиккаанни таамааниккут аам сулиассақарфин тааккунаани наалагааффиуп акисуссаафферингалуангаанни калаалнаат наммини исуммани ерсеққиссарсиннааниассаммагу Taamatut sakkulersorusуннеран USA-мингаанни тас Америккамиут исситтуми саккулерсорниссамик аннертусааниарнера нунатсин арлаатиут сигуссаасумик кингунеқассава соор тунинеқарниссарп илимагиссаварпут тассам массак укиулимаккунани тусаарпиангиннак има тусаавакки тунинеқарниссарпут илимагиссуарпут уллун маккунани оқалуттуарисаанер тассун киллернерани нунат таамаалииннарлут тунинеқарсиннаанери киллеқарпоқ аама калаалнаа ерсеққиссум оқареерпоқ писиаринеқарусуннани ниеқатигиинниккуллу кулли сулеқатигиннерунissam аммаллуни аамтаан аюнгиллуиннарпоқ уанит эққумаффигисас тассаавоқ америккамиу массаккут исситтумут тунгасутигут эқеертутут инникууппут такусиннаалерсимаваат руссит аннертунерусум саккулерсуисут исситтуми намминнер синериссаминни аама тиммисартуни саккутуни аторнеқартартуни калаалнаан ангуссиннаасуник пеқарпут аннертусиартуиннаавиллуни таманна аама такусиннааваат кина исситтумут соқутигинниккалуттуиннартоқ ниуеқатигиинниккуллу аама тассуунатигут акуунермигут писсаанеқалералуттуин нарусуппаситтоқ кина америккамиуллу мааннаккорпиар политик ингерлатаат исситтумут нунарсуармиоқатигинул тассаавоқ унаммиллеқатигииннер тас писсаанилиссуи акорнанни унаммиллеқатигииннер great power competition тассанилу унаммисаат унаммиллигаал тассааппу кинак руслааннилу таамаамаллу америккамиу массак писариақартиппаат исситтуми аама писсаанилиссуартут иниссисимасутут исиккоқассаллутик тассанилу калааллинунаат ассут намминнер тамассума ангуниссаам пингаартиппаат Saara uterfiaqqikkumaarpakkit Lars Emili illimaannak apererusuppak Saara apeqqutеқарфигинерат ассингатсиу соорл оqaatigereerparp aama намминерлут оqaatigereerpat исситтуми писсаанилиссуи укуа писсаанеқарниуннерат тас ерсерсиннеқар нунатсиннилу таа USA тас америккамиут саккулерсор ниссаминнут аннертусааниарнерат нунатсинну қану исумақассава исуарпуатаан иматут паисааjaartula саккутооқаффеқарнеқ аама саккулерсорнеқ таку ассиингитсууппут ила саккутооқаффеқарнеқ тассаава писааjaaqалисаалуарпат иллерсерсиннаани юмаллуни саккутооқаффеқарнеқ имаангитсоқ саассуссиниссиунертаарагу саккутооқарфилиортоқартоқ таамааттумик исумаарпуга уна оqaatigisaajaartsoor питуффиуп мааннак аторнераату иттумик питуффа аннертсааффинеқассаппат ималунни каарлуссуа аама саккутооқарфит пилерсеққинеқассаппат таанна соорту саккулерсорнерту тила таанна сааралсуи оqaatigisaa илуморпо калаату оqaatigiатсигут оqaatigiнаартаан саккулерсорнер таан тим саккулерсортоқассангитсоқ тимилитарисерингми нутсернеқарнера иммара таанна апорфиссартақарпоқ исумаарпуга аама оқартаяақарлуга соортуила саккулерсорнерм тунгасуник оқалоқатигиннери тааккуа аама имат унапаасааяқарпоқ руслааннип уисааллу нуналан министерсиппас ислаан минапиннерминни аама уна паасити тааттассаавоқ руслаан уисаалу сиунертақангитсут саккутууник апорааллутик иситтулунгусаатиссалти кисианни сулеқатигин аққутигилу аама тааматтума актискроо таан 1996 пилерсинеқарто нунат пеқатааффисааник таан пингарторуссуу актискроо таан тассаавоқ исситтуми эққиссисимасумик саккулерсорфиунгитсумик кисианни исумақатигинниарнера аққутигалугит дипломати аққутигалугу сулеқатигиннерит налагааффиа сиингит акорнани ингерланнеқассо тааматтумик исумаарпунга
suurimi aam ila sakkutuoqarfaqarnera annertaneqarnissaan apeqqut naalakkersuisuqatiginnam isumaqatigisum taamaalla alingersaneqarsinaasurungilaruaga ularnangitsuma aamma inatsartunu oqallitoqartaaqarpoq inatsartunu isummattoqartaaqarpoq qanu ittumik nunarput ila nunat atorneqarnera naatumingaanni аллангуссанерсоқ аллангуссаппас сунак сумукиллиллуни аллангуорсинааnerсtaan inatsartuni isummerfineqqaqqaataarup sumappuaama nunatsinni inatsartut peqataanuqertaaqalersut naalakkersuisut maannamut аннартусиартортун пеқатааппут кисиан тасса силарсуарми тамарми кала иса силарсуарми тамарми исаат нунатсиннут саммиппут кинисерину аллаат руссину аллаат иум аллаат америкам аллаат амуунамминеқ нунатсинни политикеригут сумаарпуа аннертунерусум маннамернит тассуа тунгасумик саммисақартаақалерсут аам исуммерфигалугу уут пеқатааффигисиннаасарпсуму киллақарпа аам уут пеқатааниссарпут суни имақассава апеққутаак пингаарторуссууппут нунатсинни политикера корнанни инатсартунна алаккерсуисину таку исуммерфигисаллуит тас эққаалаассавара тусагасиортун катерсортитиниссақ кингуалаартор тусарпарпут таллимат qaangalаарнеран ааллартиннссаа писсаақ маанилу эққартуэқатигилааккакка тасса Ларс Эмил Сааралу туллерия эққарту оқаллиннеқ маани ингерлатерусаассаварпут Ларс Эмили мааннак тас аанналунгисарпут тикераартоқарпуу Америккамингаан кангерлуссуармииппут мааннаккут нунатсинни тикераартитсисуллу Америккамиуллу имминнут қано атақатигиннера имма оқалоқатигиннеққану такорлоорпи исуарпу таан икингутигииттут таам атаққақатигиит ингерлассоқ ила 1988 калааллаанни нулатсинни нуналлуни иллерсернерсимус атаатимитталиаақалермат тассуга тунгатиллуу атаатимитталиа таан уусаамут ангалаарп тааманик сакутуоқарфи илаатигут уусаами иттут таулаам пентагонними оқартуссат илаатуна апиарторлуит таан оқаajартуут америккамиунингаани тааманиккут апууннеқартоқ уутсин тассаавоқ галааллааннииннертик аспингаартиккитсик аама галааллаан икингутитут иммин исигисут америккаммиут аамалу питуффиммииннерти аамалу тааманиккангерлусуармииннертик qimasuutigiitsik qullarnangitsum aam tan taakkua maannamut attannaqarput aam assakut nuna allan ministerinngort Antony Blinken diplomaatioq tasimap atorfilioq mannatigillu atorfilit sulisimasoq ila president asiingitsut tissimavai taulaam diplomaatilut aam sulisimalluni taamaatumi oqaloqatiginnerit toqorsumik ingerlassut naatlersuti isaarpu yes tas uterfiaqqissavakkit мааннаккут кангерлуссуармингаанни тусагассиорто сулеқатерпу аққиссуисом коонеерими арнақ тоққааннартумик аттавеқарфигиссагатсигу арна тусагассиортун катерсортитсиниссами мааннаккут утаққивуси кангерлуссуармииллуси сусоқарпа матусаагунангилаанга кангерлуссуарми тас арнақ Nielsen маан аққиссуисо тас ааппаасиварамассаккут нуисаллуга такусиннаасатситуут маани иннуи утаққерраппут тусаассиорторпассуи тасса Blinken тикераарнарани тааккуаннунан алланнут наалаккерсуисминистериллу кингуаттуулааққас паасиварпут 1705 миссаани тусаассиортун катерсортитсинеқ ааллартиссасоқ паастиннеқарпугут кингуаттуулаарнер пеқутаатиннеқарпоқ пикани qaqqammukaramik qamani ataatimeererlut ilimaisaminni sivisunarnerulaarsimaamikku taannamu toqqutigalu tassuttennerfam missaan maanga apuuttussaassaput taavalu oqaatigisinnaavara minuttimarluk aallarniisussaappu tamarmik taavalu nunatamaavimnik apeqqummi ataatimik aperisinnaatistaalluti tasmaani utaqqerrapput tusaassiortorpassuit Amerikkamingaanni taavalu aamma Danmarkkimingaan арна кангерлуссуарми уллоқ қаноқ писоқарпа қанумалугааю сусоқарпа
тас уун утаққингалларпуумаани исерсииллута писсанганарпоқанеқ таккутоқарумаарнерсоқ таамааттама утаққерусаагиннарпугут тас оқарнитtuussuttunuullum миссаани ааллартиттуссаассуу тусаассиортуник катерсортитсинеқ тааккулу икани сисамат хиссиавипиарерсимаппут уанни саамиммингаанник пилепропиаритаава мутси Borup Egede, Antony Blinken, tauli Jeppe Kofod ikani talerpiatungaannik tussaassalluni алламик илагутисақангиккалларпуа кисианни тассутнерфаммиссаани паасинарпоқ маангаанни тусаассеққатерсут титсиумаарта арнаққуянақ тас маан лаарсимил утерфиэққариарутсигит тассам тикераартоқарнерпут мааннаккут тас иссиктуп соқутигиннеқалералуттуинарнеран тунгавеқарпоқ таавал соорл укуа эққарсаатигалуит USA Америккармиу ила саккулерсорниссамик аннертусааниарнерат наалаккерсуисоқатииннэрмул исумақатииссуммут апорааннера тассаккулерсорфиуссангит нунарпут анникитсум эққаалаарпарпут таққану тааккуа апорааннерат исумақарпа исумапуа саккортуаллаат оqatigisallua апорааннерат има паасинниннеқ оqaатсини тааккунин соорл наалаккерсуисоқатиги исумаатигистаан паасинниннеқ таан қанеқ насуиарнеқарнера паасинниннеруп таан апақутаасоруссуусоқ таамааттумик апорааннертаассаллуу туллуага оqaатигорусуппаа аллангорн ангисоруссуу ила Трумп қаниттуккут президентиуиннаартоқ президентиунерм налаани оқарпоқ канаалнаа пингаарутернера налунгиннамиумми писиарииннартигу маанаккут Байден наалаккерсуисуи тассани нулаллун министери канаалнаануқарпоқ канаалнаан наалаккерсуисут наапиккиарторлуит канааллит нулаанни канааллунаат оқулусерниарлу таан аллангуут ангисоруссууоқ ила Трумп оқарпу Данмарки оқулоратиниарлу канаалнаат писиарниссаапиллуу кисанни Байден наалаккерсуису оқарпу канаалнаануқартаама канааллу оқулорат наалаккерсуису оқулоратииссуу таан исумарпу ааммалуиниаассаасоқ аннартуу апорааннерт исиингила уа таан наалаккерсуисоқатигит исумаратигиссумминна аллассимасаат аама натлорсуутиингилара таан саққумуинеқарсимассасумассаккут наапеққарнерми исситтоқ эққарсаатигиссагутсигу исситтоқ қану иниссисимава аам нунарпут исситтуму тунгатиллуу қану иниссисимагами тасса нунарпу исситтуп илага исситтумииппоқ ила актиссимииппоқ кисатас актистан ила қаласерсуақ аваннарлеқ сигуут аваннарлеқ таан синериақарфинеқарпу налагааффина ассиингитсун арфернапигассуник тааккунан илаатсик Руслан USA-лу аама тассана илааппут Норвеги аама Исланд аама Канада таа артилиппассуи тассанеқарпут кисиан тасса аама оqaатисаарпоқ нунарпут тааккуэққарпианникками налагааффиссуут марлук Руслаанни USA-лу таамааттуми нулатсинингаанниит паасиарнеқарсинааппут Америкками саассуусинерсууллуунниит кина тааккуа мисила қартунеқар аани силааннакку саассуусинерит питуффимми паасилертунеқарсинааппут сули Америкками апуутеққаянгит кин Сибириап синериаани саккутоқарфилерсоққиннерат руссит аама иллуатунгаатигу исумаарпуа сисуиассаатеқартасса аққартартигут аам аққартертиу аама тасса пивисунгортитсиппут аққартартуник ааллартитсиннаасут Сибири канерлуанингаани USA апуссиннаасуник аама таани исумаарпуа исумарфиниасилииссаа қанериллуни таанна иллуатугулерсумарнеқарсинаанерс саара аама аперилаарниарпаккит исситтуп иниссисиманера нунарсуармааннаккут қану иппа аамнунатта исситтуми иниссисиманера иллеқану исумақарфигааю уттумаққиссаа исситтум сиуннэрсуисоқатсигиит атаатсиминнерат ассерсуутигинеқарсинааву лаарсими лаамсиулиани оqaатигаа исситтум сиуннэрсуисоқатсигиит 1996 пилерсиннеқармата калаалнаат иссиақатаавоқ пеқатаавоқ пилерситсеқатаавоқ аама ааллаққаатааниилли укиуллу сиуллиит имма 1520 исситтум сиуннэрсуисоқатигин сулиақ аннерпаам тассаасимавоқ
peqqissutikkut inuuniarnikkut avatangiisitiullu issittumi pisut eqqartussallugit suleqatigisutigisallugillu ukiunilu massakkut qulingulersuni kingullerni takuarput issittum siunnersuisoqatigiinni assigiingitsutigut sammisa taakkua suli sammigaluarlungit naalangaaffit ilaasortaas taakkua arfinerpingasut nuna naminersortut nuna inoqqaavisalu saniatigut peqataasartut pingaarnertu inissikkaluttuinnartut ingammillu aamma naalakkersuisuutitatik nunanu allan naalakkersuisuusut peqataatittarpaat annerusumik taamaalinikkullu aamma soorl ullumi ataatsimiittoqarmat takuarput qussit massakusiulittaasutut inissittut issittum siunnersuisoqatigiinni eqqaavaat sillimaniarnerm tungasut siunnersuisoqatigin siulian akuutinneqarna ajoraluaq eqqartorneqarna ajoraluarpisortatigoortumik eqqartorneqarnerulertikkusukkaat taamaalinikkull takutinneqarpoq issittum siunnersuisoqatigiinni kikkiartorsimasut inuiaat suleqatigiiffiattut immaa inissisimanerunikuusimalluni massakkut naalangaaffiit arfinerpingasuusut suleqatigiiffiattut inissilluni taamaalillutalu takusinnaavarput nunat namminersortut nunal inoqqaavi peqataayuaannartu ama maannamut inissisimanerat immaa tatisimaneqarnerulerniikuusoq nunat taama misingereerpaa siornatigut issiasarnerit erfalasu ersialaarneri taaguutillu massakkut Kingdom of Denmark taamatu allassimavorq siornatigut Danmark kalaalnaat savalimmiut taamatu allassimasaqaluaq Saaqasooruna nunarput isiginiarneqarnerulersikkusukkaat Tasam Amerikkamiu massakut aamma nalungilarput ukiuni kingullerni tallimat arfinillit arfinermarluk takusimangaat kiinamiut kalaalnaanut soqutiginnikkaluttuinnarsimasut minnerungitsum malunginiarsimavaat siullertut kangilinguit kiinamiunit pisiariumaneqalersimagaluartor taamaalisoqarneranilu aamma tassangaannar taanskit illersornissamut politikkikkut aaliangiisartui aaliangerput taanskit forsvaariat suli kangilinguaniissasut tasqone taalimi tassannalungilarput Amerikkamiu arlaatigut tassuuna aamma isummersorsimanerat tungavigalu taamaalisoqartor aammarput mittarfinnut tungatillugu kiinamiut sanaartortussatut suliariumannittussarsiornermi neqeroruteqartinneqarmata aamma Amerikkamiu uissuummerput taavalu aamma taanskit kinguningua aningaasaliartorlutillu Amerikkamiut nalunaarput 2018 ukiakkut kalaalnaan mittarfinnut aamma aningaasaleqataasinnaаллутик takorloorsinnaallugu taamaaliorunilli taamani nalunaarput taavatas mittarfiit sanaartorneqartussat tuualliusimik atorumalluit tassalu sakkutooqarnikkut aamalu innuttaasun atorneqarsinnaallutik saaqa eqqarsaatigisagaanni uani eqqartukkatsinni taanskit nunan allannaalakkersuissuat Jeppe Kofod eqqartukkatsin maannakkut taanna angut qanerun inissisimasoq Jeppe Kofod massakkoqqissaa ullun makkunani ajornangaatiartum suliassaqarpoq ullumikut nunatsinnaalakersuisungorlaat erseqqinnerusumik oqaatigivaat nunatta sillimaniarnikku nunanu allanut illersornik sakkullu suliassaqarfin tungasun nammin aaliangiisinnaatitaanera annertusiartuinnartoq takusinnaavarput aaliangikkat kalaalnaan ingerlanneqartussaasulluk namminersorn pillu inatsimalillugu aatitassarsiornerm tungasut mittarfeqarnerm tungasu angallannerm tungasut assigiingitsutiul niileqatigiinnerm tungasut annertusiartuinnartumi nunarsuarmiuqatit akornan pisut teqqutigaluit sillimaniarnerm qanilliartorput sillimaniarnerm arlaatigut tungasutigu aamma sunnerneqarsinnaanermik qanilliartorput taamaammallu kalaalnaat massak suliassaa pingaarutilik tassaavu tasnamminersorm pillu inatsit malinniaraanni namminerl aaliangiisinnaatitaan tassun tassamit pigineqalersimasoq atussagaanni taa erseqqissoruussumi aam taanskинут qanoq suleqatigin ingerlatissanerlugu aaqqissussallugu taannalu suli aaqqissorneqarnikuungilar taamaammat naalakkersuisunut massakkut naalakkersuisuusut erseqqinnerusum oqariartorput siuliik isian aam taamatu inissisimassimapput taavalu massak taanskit naalakkersuisuat minnerungutum nunalu allan naalakkersuisuat
qanor taanna balanceererlu tassa oqimaaqatigisillu ingerlasissanerlu soorunam unamminartumik inissisimaffigaa illuatungaani naalangaaffiup sinnikkami soqutigisaa illersortariaqarmagit illuatungaanilu kalaalnaat namminersortoq namminert aaliangiisinnaatitaasoq inissaqartissallu namminert aaliangiisinnaatissalluu aam тассами ингерлатсисариақарами саара утерфиэққиссаватсигит тас лаарсимиил аами ассингусуми аперерусуппак тас калааллинунарпут соқутигинеқалералуттуиннарпу аами исситтум эққартуисоқартиллуусоор мааннаккут тас нуна алланингаанери писсаанилиссуи аннерсаан илаан тас уас аамингаанни тикераартоқарпугут наалаккерсуис гуллу тас тикераарнерм аам пингаартинеқарлун орниннеқар кангерлуссуарма яппикууфуи уани тас таанскит нунан алланнаалаккерсуису иниссисиманери илқану исумақарфигаай тас манаккут писсутит атуутсиллугит илаасуссаавоқ ила такорлорнерсинаан калларпоқ америккармиут калааллилналаккерсуисуит тоққаанарту кисимииллутик исумаратиинниартут кисан такорлорнерсинаалериарторпуна америккармиут калааллут налаккерсуисуи исумаратигинниартут Danmark nalakkersuisuisa аллартилеқарлутик пеқатааффиисаанник тусарнаартулут ималуни алаатсинааттулут аммасак налаккерсуис Danmarkими канааллит нунааннут исигинниннаат налаккерсуисуартун сиор натиут аллаанероо эққаминеқассуунарсуо тааманик Трумпип канааллаа писиааниарлу оқапилууллармат тааманик Ким Килсен таулу Мette Frederiksen иммарлуулут оқаасеқарма таманна эққарсаатинеқарсинаангитсорлуунниит таа Mette Frederiksen илаатиу тунгавилерсуунам Danmarks statsministeria тунгавилерсуунам оқарпо калааллаат Danmarkки пиингила калааллаат калааллиппигаат так оқаатсит сиорнатиут Danmarkкими statsministerisarсимасуни оқаатинеқарсимангисааннарпут аллаат киллутунгаан оқартоартарлуни ила калааллаат Danmarkкиппигаа уна оқарнеқ сиуниссама аам тиккууссуоқ қанеқ сулеқатигин ингерлаартуассанерсоқ аннертусиартуиннартумик нунарпут нунатта налаккерсуису намминнеқ Danmark налаккерсуису пеқатигалуит налагаффеқатигин атагааллартиллуу таан салеққуккуминаассаа нунатта намминеқ налаккерсуису исумақатигинниарталиссаппут исумақатигинниартилериартуиннаассаппут Danmark налаккерсуису пеқатигал соорлу фиассикут ааллартиннерани калааллунатсинни намнерсунерсу оқартуссаасут EF-имут тааманик EF-юсма исумақатигиниарма таа Danmark пеқатаатиллугу Danmark пеқатигалугу тааматукун иттумик қонернангитсума аама апеққутит уутсиннут тикеққусааникуунгитсут тикиккиартуарнеқассус иллерсорниссумут нуусааллун тунгас yes саара саалаариарлугу саара олсви тааматут атсангуа эққартуккагут уанлаарс имили сақ эққаасай тас Pelle Broberg Danmarkimi naapеқатигеққаммерпаа Anthony Biden тассанилу оқаатигива аама уаутсиннут тусагассиортунут тас Cohen Erikkunnu қаллунаа тусагассиортуин оқаатигисарпаа Biden имут апууссиссаллуни калааллит нунаариусоқ савалиммиунгилар Danmarkkiungилар таманна оқариартуутеқарнқантигунеқарпа таскалаалнаата тааматут оқариарторнера пингаарутилиссуартут таасариақарпоқ кисианни аама соорунами нуна аллааллуни наалангааффик аллааллун наалангааффеқатигииннеруп аватаанииттууллуни имаассинаа илаатиу паатсиверунналаартартоқ тассам нуна таммала акорнал писсутсит қивиараанни налингиннаанерпаавоқ наалангааффик атаатсимни пеқартоқ нунану аллан тунгасуни политиккиккут масаккул ерсеқалуттуиннарпоқ наалангааффеқатигииннеруп илуани нипит марлук пингасуулерсут нипи атаасииннаанани тааннааворлу аама таанскит наалаккерсуисуиса акуерсаариартуиннартариааqa агаат тастаан аама оқаатигивара калаалнаат намминер периусиссиорсиннаанissaa кунгеқарфиуп таамату исаасалерлуу тааллуу периусиссиаанут соорунами илаасоқассоо киснани аама намминер периусиссиорсиннаанissaq намминер нипини аторлугу намминер политиккиккут исуммерсорнини
innatsisartutigut naalakkersuisuutigut inuiannilu aamma tama oqartussaaqataanera isima soorunam atorlugu isummersorsinnaanini atorsinnaasariaqarpaa taanulu avataani isingalugu paatsileerunnarsinnaavoq pissutsilli taamaap Amma una taamat oqariartornera tas imminnaqqilaasaanga Anthony Biden oqartoorama aatsaangua Anthony Blinkenio kisi saara Philip taamatut oqariartornera kalaallit nunaak kalaallinaajuvoq Danmarki iungilaq savalimmiungilaq naalagaaffeqatiginnerm tassun naalagaaffeqatigin eqqarsaatigissagaan paatsiveerussaataangila tas apeqqutaaunaalangaafeqatigiinneqqanoq isiginiarneqarnersoq taanskinit kalaallinit savalimmiormiuniillu taana tas eqqartoqqinneqartariaqartutut massak isikkoqarpoq nipitaakku assigiingitsu tamarmi inissaqartinniarneqarpaat imaluunni taanskit ukiun massak aam kingullerni erseqqinneraluttuinnartumik kissaatiginiikuusaat tassalu nunanu allan politikkik sillimaniarnermut politikkikut nipi ataasiussasoq taana attassinnaavat tassa ukiun tulliuttun pissanganartoq ineriartortussaq malinnaaffigisassarput uanili nalunangit tassaavoq 2019 kalaalnaata amerikkarmiunut isumaqatigissusiormat juunimi nittanimi taulu 20 amerikkarmiut kalaalnaanam suliaqarnerunialerlutik nalunaarmata kalaalnaata USA toqqaannarnerussumik suleqatigilerpaa taanalu аллангуинеq ukiun tulliuttun amatasun sunniuteqartussaavoq saara uterfiiqqikkumaarpatsigit Lars Emil Johansen illaam assinganik apererusuppakki tas uan eqqarsaatigivaqa aperereeruk unittariannaavak tusagassiortunun katersortitsineq aallartingailermat sa assingan apererusuppak Philip Ruuperip oqariartornera tas аллаа нунан аллан министери USA-мингаанерс oqariartorfiiniarnera kalaallinunaak kalaallinaajuvoq Danmarkiungilagut savalimmiormiungilagut savalimmiungilagut taamat oqariartornera ilqan isummersorfigaai tas isumaarpua pissisamisoorterseqqissassallu namminiussuusaqarpugut nalaafaqatiippu mannaku aaqqissuusneequtaalu kian inuiavugut immikku ittut taamatum kalaallunaat kalaallillu oqaluuserneqassappa taa kalaallunaanni kalaallit oqartussaasui toqqaanartu oqaluqatiineqartaaqarput uwa isumaarpua taanna tupaallaatissaaangitsoq ineriartorner tassua ingerlavuq kuuk supisoq unitsinneqarsinnaangilaq namminersuleriartorneq ingerlavuq aama nununaallunut иллерсэрнисмул тунгасут эққарсаатигалуи taamatut oqariartorneq nunatsinnut tas taavalu naalagaaffeqatigиннерм tungassun qanu isumaqarpa isumaarpua naalagaaffeqatigиннэрмут paasaqatigilluarneq ilaamaanak tanmarkimi naalakkersuisut nunattalu naalakkersuisui paasaqatigilluarlut ingerlappaat aama namminersortunguariartor nunatsinni aam naattersuutigaaneriutigaluulu taman pissasoq tassami siunertaangilaq kalaalnaat namminersuleriartornera inuian kalaallingaan siunertaangila uwa paasinninnaarma illu Danmarkimut ingalassiman Danmarkimik ingalassimanniinniarnerma taan tungavaqassoq kisaannili namminileriartorneq tas nammini pisinnaaleriartorneq Danmarki tungikkaluarlugu namminersinnaassutimi takutitsineq taan isumaarpua qassiliutissaangitsu tas eqqaalaasau maannak tusagassiortun katersortitsine erriinnanguaq aallartissas oqartoqarpoq aallartinginnerani nunatta naalakkersuisui maannak tusagassiortun atassam nunan allan ministerit Jeppe Kofod peqatigalugu USA-mingaanuna allan ministeri naapeqatigivaat nunan allanut kiinnertarnerpu eqqarsaatigissagaan naalakkersuissuulittaasuatut qannoq pissuseqartariaqarpa naapeqatigigaanni taamat pissaanilissuarningaanners ministeri tas kalaallugut ilisarnaatit ilagaat inussiarnersuugut sikaraanut sikilluaqsillaqqissuugut aamna attersuutigiippaa naalakkersuissuulittaasuat tamanna paastissagaat sikaraatinnut kian aama ilimagaara ersaasiartuinnas aamsilarsuarmiuqatitta paasiartussagaat kalaalnaa inoqarpoq kalaalnaan demokratiseqarpoq kalaalnaan inatsartorp naalakkersuisoqarpoq taakkulu oqaloqatiineqarsinnaaput taannalu pingaartoruissuuq aama maannamut атсангуа эққартуккатсиннила налагааффиссуас писсаанилисуаалла кинаккут руслаанниккут пилеқартиллуит исумаарпуга амоқатисаарт уисаамик сулеқатеқарнерпут танмаркимил сулеқатеқарнерп таана қуларутинеқассангит исумаарпуга кисаанили аама маттуннеқассаангилақ
periarfisaqarfitsigut nunan allanusor qustaanimut imaam kiinamut ilaatuusuleqataqarsinnaasuut maannamut kiina saafiinnissutaqanngikkaluartoq naalagaafittut ассоруисуақ қисуариартоқартарникууоқ уиссаап танмаркиллуганингааниит киан тасса инерсимасунгуариарторнэрм пингаарнерпаа илагаат исугаа малиллуу киффаангисор сусерпигиссаллугу кикку иккингутигиссанерлу тасса аалларт туссангулерамик прасимуутта мааннакангерлуссуарм тас тоққааннартумик тас тусагассиортуник катерсортитинернууссаагут эққаамаллугу тулуттуссаққуммиусисоқассаммат калааллисуумуллунутсернера куунеартууми малиннааффигисиннаагассиук танаамараатиуккут ааллагаатиннеқарпоқ тас тусагассиортуник катерсортитин пиареерпат аамаан утеққиссаагут So we have some spring water. Very nice, thank you. Disco Island. Very good. So I hope you can enjoy it. The water is from Bille's hometown. I have to try. Yeah. Good, we can start. Secretary Blinken, it has been a pleasure to have you as a guest in my country, in Greenland. This year we will celebrate Kangerlussuaq's 80 years anniversary, which was built by the US Army Air Forces in 1941. It serves as a great symbol of our shared history and the evolution of our relationship. What began as a military base is now an important civilian airport for Greenland. Kangerlussuaq also hosts Air National Guard and the National Science Foundation, who works closely with the Greenlandic scientific communities. This is a direct result of our relation, as we saw for few minutes ago. Our relationships starting with a strategic situation with a world at war has evolved to a cooperation in science and mutual interest in understanding the health of our planet. I hope this evolution in our relationship will serve as an example for all of the Arctic in the world. It is among the examples like this that science, peace, and prosperity can grow from common global challenges. I hope that your visit today will pave the way for even deeper bonds. We made a common plan for our cooperation in October last year with the US, and the work to deepen our bond have thus already begun. And your visit, Secretary Blinken, or Tony, as your friends called you, and our talks today reaffirm our commitments to each other. As I said earlier today, Greenland is unavoidable in the development in the Arctic. And I will say that to the rest of the world. Nothing about us in the Arctic without us. Based on this, I'm convinced that this decade will be the beginning of a new era in the relationship between our countries, with developing trade, science, and common interest protecting the fragile environment for the benefit of the planet. The value of visiting Greenland in person and seeing the unique opportunities and challenges can be overstated in this recharge. You see the ice cap today. You've been told about the climate changes and so on. Greenland has in the US what every country needs: a close friend, a good and open relation, and a strong ally to keep and maintain in the Arctic as a peaceful place. So please, Secretary Blinken,
Send our regards to President Biden with best wishes and bring him our invitation to visit Greenland at any convenient time here in Greenland. And as I say to you, Qujanaq, it means thank you. That be the first word of the next steps of our relationships. To learn that word, it's meaning thank you. So Qujanaq. Now Jeppe, the Foreign Minister from Denmark, will have some few words. Here you go. Thank you so much, Premier Erik, for welcoming us here today. Greenland is very close to my heart. It is impossible not to be overwhelmed by the beauty of this country and the hospitality of its people. Being here with you, Secretary Blinken, is particularly a pleasure. The US is a close friend of the entire kingdom, our most important ally, and a strategic partner in the world today. The relationship between Denmark, Greenland, and the US is strong and unique. The US military has been present in Greenland for 80 years, and we are working closely together to ensure the security and prosperity of both the US and the kingdom. For all of us, the way ahead is international cooperation between the kingdom, the US, between Greenland and the US, and between everyone who wants a positive, peaceful and sustainable development in the Arctic. So thank you so much. Thank you. Thank you. So please. Well, thank you very much, Mr. Prime Minister. And you know, just a few days ago, I was in Copenhagen with Foreign Minister Broberg, with Foreign Minister Kofod, and now I'm especially delighted to be reunited here in Greenland, and to have the chance not only to meet you, but to get to know you over the course of these hours. And I greatly appreciate that. I want to extend my congratulations in person to the new Greenlandic government following April's elections. Before we get to the visit to Greenland, let me just offer a very brief update on the situation in Israel, the West Bank, and Gaza. During my flight here from Iceland, I spoke again with my Israeli counterpart, Gabi Ashkenazi, and reiterated President Biden's message that we expect to see a de-escalation on the path to a ceasefire. I also spoke to a number of my counterparts about this over the course of the last 24 hours while I was in Iceland on the margins of the Arctic Council meeting. There's a deep and shared concern around the world for the deaths of innocent Palestinians and innocent Israelis. Our goal continues to be to stop the violence, bring calm, and then get back to work trying to build lasting stability and a more hopeful future for all. Returning to today's events, I'm in Greenland because the United States deeply values our partnership and wants to make it even stronger. That's why we reopened our consulate in Nuuk last year after nearly 70 years, a signal of our enduring commitment to the Arctic and to boosting our shared security and prosperity with our Arctic partners, Greenland and Denmark. We've been working together closely to increase our engagement across the board, from trade and investment to scientific research, energy and mining, to sustainable tourism and public health. Let me just cite two examples. We've seen, first of all, that the Arctic Education Alliance, a collaboration between Greenlandic institutions and the University of Alaska Fairbanks to support land and fisheries management, sustainable tourism, and the hospitality industry here in Greenland. And the U.S. National Science Foundation and U.S. National Oceanic and Atmospheric Administration work with partners here in Greenland to carry out urgent research on melting sheet ice and to better understand the impacts of the climate crisis on the Arctic and marine environment in the North Atlantic. Greenland's fjords, ice caps, and sheet ice are powerful reminders of the scale and speed of the climate crisis, something that I had an opportunity with my colleagues to witness for myself as we flew over the ice cap, and we see how it's receding at an alarmingly rapid pace as a result of global warming. The people of Greenland, of course, have seen it for themselves, and they've seen how these rising global temperatures are transforming their homeland. And so actually having the opportunity not just to
talk about it, not just to read about it, but to actually see it, is very, very compelling. This is as urgent as it gets, and the United States applauds Greenland's efforts to reach its renewable energy targets by the end of the decade. As the Premier and I discussed today, our countries will work together on other pressing issues as well. For example, to build back better after the COVID-19 pandemic so that we can prevent, detect, and respond to future global health crises, and to protect and defend democratic values at home and around the world as well. More broadly, the United States is committed to being a good partner to our Arctic allies and partners. We were just in Reykjavik, as I noted, for the Arctic Council ministerial meeting. I reiterated our vision of an Arctic region that is free of conflict, where nations act responsibly, where economic development and investment take place in a sustainable and transparent manner that respects the environment and the interests and culture of local and indigenous people. We know that Greenland shares that vision, Denmark shares that vision, and we will work together as partners to realize that vision. Thank you very much. Thank you. And to the last, I will say it again. I appreciate a lot as a leader for the Greenlandic government and for the Greenlandic people that US is starting to be a big player again in the international politics, as being part of international agreements again, like the Paris Agreement, and because we want some peaceful developing in the rest of the world and also in the Arctic. So thank you for that. Thank you. Yep. So. Thank you, Egil, Blinken, Kofod, and Broberg. And now we are opening the questions from the press. The first question will be from Anna Nielsen, KNR, Greenland. Secretary Blinken is here. Where are you? Here. Thank you. Okay. The Biden administration is quite new, as we all know, and why is it so important for the United States of America to visit Greenland in this early stage of this presidential period? Tell us specifically, why is Greenland so important? Thank you. Sorry about that. I think what you're seeing and what we're trying to move forward today, but not only today, but every day, is the strong desire on the part of the United States to build a true and strong partnership with Greenland. We have the relationship between the United States and the Kingdom of Denmark is strong and multifaceted, and we've made significant strides, on broadening our ties with Greenland. And what was important, I think, about coming here today was to demonstrate that the way we see the relationship is as a partnership. We have shared interests, we have shared values. At a time when the world is ever more complicated and challenging, it's very important to reinvigorate not only our alliances, but our partnerships with countries that share our interests and values. And that's why we've sought to deepen our engagement here in Greenland. We had the reopening of the consulate, as you know, last year in Nuuk after 70 years. That already reflected a mutual desire to deepen the U.S., Greenland, Denmark relationship, underscoring its importance and the significance we place on the Arctic region as a whole. And of course, we were also together at the Arctic Council meeting. I think we've seen the tremendous potential when it comes to the Arctic region to have something that unfortunately is increasingly rare, which is a region at peace, where there is genuine cooperation among nations to make progress and advance on issues that are critical to our time, particularly climate change, scientific exploration, and actually dealing effectively with sustainable development. Let me just add that we have worked closely and
with the governments of Greenland and Denmark on increasing engagement. We have, as you know, a program that the Prime Minister alluded to with very specific projects that focus on economic growth to include very important educational elements. We're looking at doing things that are focused on sustainable tourism, fishing, land management, between organizations and universities in the United States and Greenland. This and other efforts and programs, including the Fulbright program, are designed to strengthen the partnership and strengthen it not just government to government, but also ultimately commercially through people-to-people ties and to bind us, I hope, ever more closely together. So it's a long way of saying what the big focus of our foreign policy immediately from day one has been to energize, invigorate, or reinvigorate as necessary partnerships with like-minded countries, and that's exactly what we're doing here today. The next question will be from Frederikke Ingemann, TV2, Denmark. You should hold it on this way. Up. Sounded good? Well, wait, maybe not. Depends on the question. No, it works. Oh, yeah, indeed. Secretary of State Blinken, you're talking about deepening the relationship to Greenland and to the Kingdom of Denmark. You're talking about invigorating the partnership. And in Iceland, you also talked about, you said that Greenland is not only of a strategic importance. So could you please be a bit more concrete? What will the US actually offer Greenland? Having in mind that Mute B. Egede at your site stated that what the US gives to Greenland should be according to the needs of Greenland. So what can the US and will the US actually offer Greenland? Thank you. We already have, I think, a good foundation in a common program that was established and that we now actually want to move forward on and make very concrete. Just to give you an example, we have already, just on the government level, about $12 million in programming in the first year and plans for additional funding. And again, these programs focus on economic growth. They have important educational elements. I touched on a few of them, focused on sustainable tourism, focused on fishing, land management, and bringing together organizations, bringing together universities. But beyond that, beyond the government to government, as I said, when this is something we talked about today, we'd like to find ways to strengthen even more the commercial relationship, and that's something we're going to work on. The people-to-people ties, and once we get beyond COVID-19, I expect that we will see more of that. Certainly, I'm going to go home as someone who's going to strongly recommend to my friends that they find a way to come visit. But beyond that, I think we have a joint committee that is going to get to work in actually moving forward on some of these programs and projects, and we'll develop new ones. So this is something that is not like flipping a light switch. It's going to develop over time, but there's one fundamental thing that we both have in mind, and talking to the Prime Minister and to my colleagues, is we both feel a strong obligation in everything that we're doing to think about how it is what we're doing is going to have a practical impact in bettering the lives of the citizens that we work for. And I think as we continue to grow the relationship, to strengthen it, that's exactly what we're going to have in mind. How do we, through the work that we're doing together, create more opportunity? How do we share experiences, knowledge,
best practices, including when it comes to education. How do we connect our people in ways that will allow them to improve their lives? These are the things that are motivating us, and I think you'll see that unfold in the months and years ahead. Thank you very much. Mr. Secretary, an unusual question for some unusual times we've lived through recently. Can you definitively say that the United States does not seek to buy Greenland? And given the rising death toll between Israel and Hamas and calls for U.S. involvement, do you think it was a mistake not to add a stop to the Middle East on this trip? Also, could you comment on just breaking reports that the Israeli cabinet has approved a ceasefire to end the offensive in Gaza? Premier Ida, when so much discourse about Greenland surrounds it being a space of natural resource potential or strategic geopolitical competition, does that kind of talk cheapen the value of the 56,000 people who live here? Or is it a source of pride? And the same question for Foreign Minister Koch. I'm happy to start. The answer to the very first part of your question is I can confirm that's correct. Second, with regard to Israel, the West Bank and Gaza, I've seen these emerging reports of a ceasefire. I can't confirm them. I expect to be speaking to the Israeli Foreign Minister Gabi Ashkenazi as soon as we get on the plane and start heading back home. So I'll know more then. I am prepared at any time to go to Israel, to the Middle East, if that would serve the purpose of moving beyond the violence and helping to work on improving lives for Israelis and Palestinians alike. And so, if there's a good time to do that, that's certainly something I intend to do. Right now, we're focused on hopefully seeing that these reports are real, and that, as President Biden said, we have a genuine de-escalation and a ceasefire. Thank you. My Foreign Minister will answer your question. So, Billy, please. Thank you very much for your question. There's no doubt that a lot of people speculate in our geolocation, and it's of the utmost importance for the defense of the United States. But as we have discovered during the course of the last few days with Secretary Blinken in Copenhagen, in the Arctic Council meeting in Reykjavik, and today, and which we will underscore, is this is not considered a real estate deal. A real estate means land with nothing on it, nobody on it. Secretary Blinken has made it very clear that he's here for the people living in the Arctic, for the people living in Greenland. So from our point of view, it's a matter of pride that Secretary Blinken has honored us with his visit on this trip. And we do realize that they have many obligations around the world. You just underscored one of them. And in that respect, it is quite important that we feel honored with his presence here today. We have again and again talked about how do we get something out of a meeting. Well, occasionally, journalists may not know this, but we have a lot of competent people working behind the scenes. And these guys are helping put together how we work together between countries. But what this visit means for us, for instance, is that occasionally you need to show the rest of the world we are actually working together. The people-to-people contact, which I also brought up in the Arctic Council meeting, is what Secretary Blinken is underscoring here today by his presence. It does not need to, as he say, flip a switch and something changes, but it does illustrate his point. This is between people and countries, of course. So we take it as a matter of pride that the United States has taken the time to honor us with Secretary Blinken's visit. I hope that answers your question. Thanks, If I also may add, first of all, I mean, United States
is the most important ally to the Kingdom of Denmark, to Greenland, to Denmark. It is the foundation for our security. We share common interests, we share common values, and we have done so over many decades. And this prosperity that we all enjoy is something that is due to the strong transatlantic relationship that we hold so dear. And these values in the world where we are in, we need to protect them, we need to protect our interests, and that is why I'm so happy that Secretary Blinken, Tony, can come to Denmark, to Greenland, and have this close cooperation with us, because we share also the same aspirations for delivering prosperity, economic opportunity, and peaceful cooperation, also in the Arctic and North Atlantic. And today, I think this visit also testify the close relationship that we have been working for a long time, and it's deepening into the future. And I'm proud also, like my colleague, that Secretary Blinken has visited the Kingdom, Denmark, and Greenland, and also engaged so heavily in cooperation. The U.S., as I said, not only when it comes to big issues, but also person to person, commercial issues, cultural issues, looking into the world when we see a climate crisis, which was top of the agenda of the Arctic Ministerial Council. We did a good declaration. This is so important. So I also, for my part, from the government of Denmark, want to thank Secretary Blinken and Prime Minister, and also my colleague for this. Thank you. At the end, we have built a relationship in the last 80 years. So I think the visit from Secretary Blinken today is also a sign of a next step of our relationship for the future. So thank you again for your visit, and I hope to see you again, and maybe your president in the coming 4 years. Thank you. Thank you very much. Thank you. Gave you a good backdrop. Piarillerpagut. Yes. Testakoqqammerpagut aatsaanguaq tusagassiortuni katersortitsisut kangerlussuarmingaannik. Tis Lars Emil aatsaangut tusarnaaqqammerpatit tusagassiortun katersortitsinerat Antony Blinken USA'p nunannallanut ministeriat Jeppe Kofod danskit nunut allanu ministeriat naalakkersususuulit taasormutsiporup eeged nunut allanu naalakkersuisorput Philip Broberg maannak tusagassiortun katersortitsina tusarnaareerlugu nunatsinununa uanna politikeraarneq taavalu ataatsimeeqqatigiinneq qanu kinguneqartor tassunnattugununa Siutam qaturuppaan aalakkersuisuulitaasu taam nunaallan aalakkersuisorput ajungittumik kinnerput ajungittumik takkorluorput taani sumarpunga nunatsiningaani nuannaarutigissallu pistisarta taava tullutuma luiniarpaa Antony Blinken oqasaqarnermini inussiarnersumu oqaluppor diplomaatiulluni diplomaatiuamimi politikaangornissin sioqqullugu Gian oqaasia una kalaasnaat uissaalla aqornanni suleqatigiinneq ataqatigiinneq taanna annertusarneqassaaq aamma nukittorsarneqassaa oqati taakkumarla tugai aspingaartippakka sumarpua taak imartoruissuus maangittoq nuna allanu naalakkersuisu suna tamaat isumaratigistigissaa kisianni oqariartuut amerikkammi naalakkersuisuusinnerlugit uisam oqartusaasnu allanut kalaalnaannu naalakkersuisunut oqariartuut una amerikkissaatigaa kalaalnaan suleqataqarnertik annertorniarlugu amalu nukittorsarniarlugu aama appaat oqatigoruppa aspingaarp soorunami oqaloqatigiinner nunatsin tungasut ataatsimi isiginnilluni tupaallaatigivallaangilak taak eqqartorpugut eqquarlu taakkussat kian aama tulluisumaarutigaa kalaalnarp silarsuarmi tamarmi pisuni qitiusut inisseriataarmat Palestina Israelillu sakkuakunnaarnissaat kangerlussuarmingaannit nalunaaruutineq tutasta sakkuakunnaaleqaluttuartut kangerlussuarmingaanna naaruutineqam kalaalnaata stor politikkimi inissisimana am tassun erseqqippoq
uqarneratullu timiyartorsuarminu ikiuni Israel nunaltan ministeriat attuaqarfiilu qarnangitsumi isimaqatigistaan pivisungor simassaso tas asalu qatigalu kalaasnaat uisaat sulaqatiginnaat annertsanaqartisoq nukittorsarneqassorlu taavalu aamma niuarneq ilangunnaqartu aammalugua aam Blinken tuganingaan maannama tas Pilipurpa kisimi uqatigiarsumaluarpaam niuarnikku annertasoqassoq kisian maannaku aamma Anton Blinken uqatigiwa sulaqatigiffii sorpassui taaguarmigit aama niuarneq ilangummu tas uaap niuarnikkaam ineriartortitinissamut periarfisaqaleriartussaaq maan sikaqarner matukiorna oqaatigisat una tusagassiortun katersortitinermin nunarsuarmi pisunnik saqqummiussinneq nunattanunarsuarmioqataaneranut taaval nunatta isigineqarneran taman qankiguneqassava tas nunarsormioqataanera upparnarsanerup tassanila imaangitsoq suna tamam kuvnaornikkoortuni nunatina puuttassoq kian maannakkaartusormingaaniit nunallun ministeri uusa nunallun ministeria nunarpoq sakkuakkunnaala aluttuartut Israel Palestinalu taanna ilaqangersuarlinusuttunguguulli taakkua sorsuuttut sakkuakkunnaarnissaq agunaqarsinnaanissa ilimanersimammat oqaatiga taman pigaluttuartut nalilerini aamma nunarput internationaalimik globaalimik nunarsua tamakkerlu politikkikkut inissittutullusu ippoq uusa kalaalnaaksimi eqqartorneqarnani kisian aama nulatsiningaaniit Israel Palestinalu isimaqatiginniarnaat taakkua isimaqatiginniarnaat eqqartu oqaasaqarfineqarma oqarputsit inuusuttunguullutil tas taaktusartalerlu maannakkumaaqassinukeoqarpit tas ukiukamersoruissuupput tas inissinuqiatiuqqangaappisinimaansuut ja tas maannakua 75 aluttoorpunga qammissisamaqangiupata torra uterfiiqqisaakkit Sara Olsvi illiam apererusuppakkit aatsangu tusagassiortun katersortitsisut USA Danmarkki tas nunarpulla ataatsikkoorlutik tusagassiortun katersortitsipput saqqum oqaatiginiagaat soorniuernikkut suleqatigiinner silapissusaan pilluu akiuniaqatiinnerm suleqatigiinner tamak eqqartorpaat nunatta sunnik pissarssissutigivaa uani tusagassiortun katersortitsin eqqarsaatigisagaanni mikkut maluginiarnarpoq nunanuallan naalakkersuus Blinken Amerikamersoq suleqatigiiffissatut taakkartugai tassaasut kalaallinaata suliassaqarfiit tigoriigai tammannalu isumaqarpoq Amerikkarmiut natsinnuqarput kalaallinaat nammin suliassaqarfi akisussaaffigisaasa iluanni kalaallinaat toqqaannartumik suleqatigi nerumallugu taakkartugai tassaappu takornariaqarneq aalisarneq ilinniartitaaneq tassuunatigut suleqatigiinnerup annertusarnissaa maluginiarpara aatitassarsiornerm tungasunik erseqqeru ussuartun oqaaseqanngittoq naluara tamanna peqqutеқарнерсоq kuannersuit unitsinniarneqarnerannik imaluunniit sillimanniarnermut attuumassutеқарпаллаарниарнераник тассами kuannersuit uuraanilu piiarneqangikkaluarpata aatitasqaqutigoortut Amerikkarmiuni soqutigineqarsimanerat annertuuma maluginiagassaawoq таамаамаллу иммик малугиниарпара тааннарпиа уани эққаанеқарпаллаангиммат сулеқатигииффиссат калааллинаат уссаал акорнан тоққааннартум ингерланнеқарсинаасут тааккарторпай таманналу исумақарсимассаа калааллинаан тоққааннарнерусумик сулеқатигииннер нангиккусуккаа аннертусарусуллугут Sara maannakkut taamatut USA ministeriat nunatsintikeraarersorlu tusagassiortun katersortisseqarerso susoqassava tas maannakku kingorna tas atorfilittat akornan suleqatigiinner soorlu aamma nunanuallan naalakkersuusu qaatigaa atorfilittat suliuaannarput taakkulu piareersarsimasaat massakkiviusungorput kingornalu aamma taava nangeqqitassat suli annertusisassat qanoq ullumikkut naalakkersuusut isamaasuni uqaatiginneqartut tigussaasunngortinnissaat atorfilit nangittussangorpaat unaliam eqqaalaarusuppara Amerikkarmiu uani malunnartumik pingasorluusamik iluatsitseruyussuarput siullertut USA naalakkersuisortaavisa silappissusiat allangoriartorneranut
акиуинissamut малуннаатилиммик сулерусуссусеқарнераник такутитсиппут тасса силапписсусиат аллангориарторнерата такуссутиссартаа тассалу нунатсинни сорнерсууп аккиарторнера таанна аннерми эққарторпаа алаккарпаат уллуми массаккул такутитсисиннаангорпут нунамииссималлутик силапписсусиат аллангориарторнеран ассилиссатут нунарсуармиоқатиги акорнанниаама аторнеқартартуми тассалу калааллинунаанни ааппааттут калааллунааннут силлиманиарниккут сулеқатигиннис туааннарсиннааниссартик ангуйумаллугу калааллунаан сули qanиннерусумик аттуумассутеқалерусуппут тассанилу Данмаркиам аваққуллугу сулеқатигисутигинеқарсиннаасут пиллугит ерсеққиссум оқаатигисақармассаккут таавалу пингаюаттут аама аатсаангуа эққаанеқартутут нунарсуармиоқатиги акорнанни саккулерсорфиусут массаккут имма ернуманарнерпаат илаат тассалу Исраил Палестинал акорнан писут тассани аама писсаанеқарнертик такутеққиппаат тассами утаққинеқарнико тассааникууго Исраилимут USA оқариарторниссаа массаккут уникааллаттоқассоо таманналу писуссангор туссаанера нааторсуутигисиннааварпут Байденнип Блинкимнимут тааматут оқаққусиннера эққарсаатигалугу таамаамат ингасоқиусамик америккарми уани ангусақарлуарпасиппут саагаққуянеруссуар Lars Emil Johansen иллит аама аперерусуппаккану исумақарнерсут мааннак нунатсинни тикераартоқаққаммерпугут тасса USA министериер таава тусаасиортун катерсортитсинернап тусаавагут суут ангунниарнераат сусоқассава мааннак таава сорт Blinken оqartoqila сулеқатигин аннертарнеқассаақ аама нукитторсарнеқассаақ таакпингарторуссууппут аами лагуллу оqaatiga илаамаанамут John Committee уут налаккарсуусунит налаанили пилерсиларпут пилерсинеқартоқ аама таан ингерлаққиссасоқ таулу аама нутаамик аллам пилерситсоқассоқ тас атуутерерсут ингерлаққиннissaат уммарсаққинеқарнissaат таан нутаан пилерситсоқарнissaа оqaartuutiga таакпингаарторуссууп тасаа оqaатигисаан таанна аттассарсиорнеқ илуморпсоорту аннертуумик эққартуссаллугу ма туллуартингила налунгила тикааккани қано исумақарта аттассарсиорнеқ киа таама калуарта оқарпоқ таан мигутситингитсумик нукиссуутеқарнеқ таасума аннертарнissaан илуақутаассумик аатитассарсиорниккут калааллунунаат периарфиссат аама сулеқатигиннissамут тассани периарфиссаас таакпингаарутеқарту тассани тассааппут тааккуа атитасқарутигортуна таанеқартартут тааккуа qulарнангитсумик аннертунерусми тоққаанартуллу эққарторнissaат дипломатиуами туллуартиппаллаарсимангила киан оqaatigai оqaатеқарфиитсиарпай Lars Emil Qøner тасса студиами исигиннаарутиккуллу оқаллисеқатигут малиннаанитсиннилу тас сиоққуллумаани Lars Emil малиннаасо оқалуттуарторпут оқаллисеқатигисарпут қуяффигерусуппакка таава оқаатигисиннаавара арфинермут тасса эрнигиннангуақ Anthony Biden eller Blinkenni USA mo аалларлуни ааллассаа тама аама Jeppe Kofod нунан данскит нунанут алланут министериат тас Данмаркиму аама ааллартуссангуссаа таамаалиллута TV иккут радиоккуллу тас тоққааннартумик ааллагаатитсинерпут наамассиварпут qanoroq toqqaannartumik arfinermarlunut aallagaatinnеqassaaq тассанилу Blinkenniп кангерлуссуармитикераарнера аама самминеқангатсиассаақ ниттартаккатсинни коэнергиаллимитикераарнермутунгасут аама атуарнеқарсинааппут арфинеқмарлунут исигиннааққинниариси